Pemirsa kewentenan genah witning toya ring Bali rauhi mangkin dados uratian ring sejroning pemargin WWF. Rasa osah saking samian bage incap sangkaning kewentenan genah witning toya sampun keuah dados fasilitas pariwisata. Inggian sekadi hotel wiadin restoran. Kuentenan genah Witning Toye patut kesayubin saking panglimbak fasilitas pariwisata ring sajoning ngrakse sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Ida Bagus Juanida ngawadarang genah Witning Toye sane wonten ring Klungkung rawe mangkin wanta sida nagingin atenge pabuat toye pertanian basah antuk jembar langkungan 3 talian hektar. Nanging budaya pertanian ring klungkung ring pemargin nyani kemargiang antuk makiliran sani ngawinang pabuat toye pertanian kantun sida nakingin. Dani ngawahin kuentenan genah witning toye inucap dahat ngandelang kuentenan saking sumber daya alam. Usanan alih fungsi lahan miwah nguah alas dados paumahan wiadin genah pariwisata ngawinang genah witning toye sayan ngereret kuentenan nyane. Punika taler jembar pertanian ring Bali sekali ring Klungkung pamekas Nusa Penida ring tengahing panglimbak pariwisata duaning nenten madue lahan basah nanging selain saking sektor pertanian rohe mangkin keramani merasa osah sayan ngereret nyani produksi jagung sele miwah sanilianan sentukan pindah ke pembuat pangan. Bagi Arda Bali Pos Nguningayang.